Tafadhali tutulie sasa kwa wimbo wa President Uhuru Kenyatta anyitanĩire na maabitha angĩ a ngathĩ ya igũrũ rũhonge-inĩ rwa borithi na ona a ministry ya ũgitĩri kũhingũra cukuru wa mathomo ma thigari itũũra-inĩ rĩa Embulbul, Ngong'u, kaunti-inĩ ya Kajiado. President arĩ gũkũ ona gũtuĩka ndarung'ang'a cia ũteti akĩaria mĩcemanio-inĩ na maabitha a mbirarũ kana maabitha a borithi, ndanameria ciugo ciake akĩririkania ateti no ũrĩ gĩtĩ-inĩ. Kwa sababu siasa inatakikana tuongee na tutaongea, msijali. Unajua wengine wanaangalia, wengine wanasema huyu anaenda atafanya nini? Niwakumbushe hata kama anaenda bado wako na siku kadhaa ya kuguruma kama simba. bado kuna siku imebaki. Kwa hivyo msione kuna uwanja ambaye ni vacant. There is no vacancy. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo? President akiririkania mũingĩ bata wa kũnyitanĩra na kũrutithania wĩra hamwe na maabitha borithi, akiuga ĩno noyo njĩra ya kũgitĩra bũrũri. Ndio, tuko na 2-3 mbaya jameni. Hata wewe kwako nyumbani kuna mtoto mmoja ambaye ni jeuri. Kweli ama sio kweli? Lakini huwezi kusema kwa sababu ya 1-2 mbaya wote ni wabaya. Ama ni namna gani? Cukuru ũyũ wa mathomo ma borithi ũrakwo nĩ thirikari ya Kenya na mũigana wa ciringi bilioni 1. This project has brought together Kenyan expertise and will source material locally. We have come here because of your leadership and because of the manner in which you have remained focused and committed to developing the security sector in the country. President agiathana ayuthi a Embulbul maheo mawĩra kũu. Hii wasee ambao watakuja kuishi pamoja na nyinyi hapa, watakuwa wanataka nyama, ni nyinyi mtakuwa mnawaletea. Watakuwa wanataka mboga, ni nyinyi mtakuwa mnawaletea. Watakuwa masaa ya jioni wakipatiwa off, wanataka kutembea, ni kwenu tu. Watakuwa wanatembea. Hii ni biashara mmeletewa au namna gani? Kwa hivyo na wakati ya mjengo ikiendelea, ni nyinyi ambao mtakuwa mnapata kazi hiyo ya kusaidiana na contractor. Sijui tulikuwa naye hapa. Cukuru ũyũ ũgũkorwo ũkĩheana mathomo megiĩ kũhũrana na ungumania, kũng'ethanĩra na wĩkinaĩ na itoi, hamwe na wĩkinaĩ kũhetũkĩra mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu, hamwe na mĩtugo ĩngĩ ya kwagarara thayũ kũrĩ maabitha a borithi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.